Angkatan Udara Rusia melancarkan serangan rudal presisi tinggi menyasar depo persenjataan dan amunisi Brigade Mekanik ke-28 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-123 yang dikerahkan di pabrik perbaikan lokomotif di Nikolaev. Lebih dari 50 prajurit, lebih dari 3.000 proyektil artileri dari berbagai kaliber, dan 10 kendaraan lapis baja dihancurkan, kata juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 24 Juli dikutip Tribun Timur. Dari kubu Kiev, Kemenhan Ukraina merilis berhasil mengeliminir 280 prajurit Rusia dalam sehari. Total 39.520 prajurit Rusia meninggal sejak awal invasi. Hingga hari ke-151 belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah merebut kembali wilayah yang direbut penjajah Rusia. Amerika Serikat baru saja mengumumkan tambahan bantuan senilai 4 triliun rupiah untuk Ukraina, termasuk tambahan artileri berat, roket jarak menengah HIMARS, 580 drone tempur dan bantuan amunisi dan pelatihan kepada militer Rusia. That the United States and our allies have committed. Trained also are 200 Ukrainians on the HIMARS, and that training continues with many more. Russia has tried and failed to break the morale of the Ukrainian armed forces as they defend their home. Ukraine's leadership also stands unbowed and unflinching. And we were fortunate today to have the opportunity to hear directly from my good friend, Oleksiy Reznikov, Ukraine's Minister of Defense.